Sanibonani. Nakuphi lapho nibukele khona-ke. Welcome back to our channel. Subscribe, like. You know how it is, culture lakhaya. Subscriber, like. Iyabonga. Namhlanje ngicela nje ukuthi sikhulume ngamoya lwengcwele. Siyofunda lapha encwadini yethu Imisebenzi yabapostoli, Acts chapter 1 verse 8. Imisebenzi yabapostoli isahluko sokuqala livesi lesiphohlongo. Kwenzeka ngale ndlela-ke. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Father, bless the reading of your word in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. La sifunza khona thola Jesu u-addressa abafunzi bakhe ngemuva kokuthi uJesu ahlushwe, ashawe, akhafulelwe, agwazwe, abethelwe esiphambanweni. Wabe njengoba lisho ilizwi laNkulunkulu ukuthi he gave his life so that he can take it back again. Wabe soyafa-ke, waphinza ngosuku lwesithathu wavuka. Uthe uma savukile sahlangene nebafunzi bakhe-ke la kuverse 8 uthi nitawugcwaliswa ngemandla. Lawenye ama-version athi nitawumukeliswa emandla uma umoya lwengcwele esehlile kini. UJesu ukhuluma nto kubafunzi bakhe labe nabo ku-ministry for 3 years. With the knowledge that they acquired from Jesus Christ, still uJesu uthi nina nishoda ngemandla uze nibe ngibofakazi bami eJerusalema, uze nofakaza ngeligama lami eJudiya, uze noshumayela ngami eSamaria nakwemhlaba wonke, emakhona wonke omhlaba. Nishoda ngemandla. Uma ningatfola lamandla lawa, nitawukhona kuyifeza lenkonzo le yokufakaza ngami, yokushumayela ngembuso wasekhaya ezulwini. So nidzinga emandla. Lamandla lawa avela kumoya lwengcwele. Lamandla lawa akaveli emantini. Lamandla lawa akaveli endumbeni. Lamandla lawa akatfolakali emtuntwini, akatfolakali tukwentsheti. Lamandla lawa atfolakala kumoya lwengcwele. Lithi ilizwi lasemakatse nitawugcwaliswa ngemandla uma umoya lwengcwele esehlile kini. Kwamanje asengehli aninamandla. Ngalawanye amagama, you are weak with all the knowledge that you have, Peter. Ni buthakathaka nonke as nibafunzi bami. Despite that, I spent 3 years teaching you about the kingdom of God. Solo ni buthakathaka, nidzinga amandla amoya lwengcwele, nidzinga ukugcwaliswa, nidzinga ukubhajatiswa ngumoya lwengcwele. Lisilivvu laNkulunkulu nitawugcwaliswa ngemandla. NawungumKrestu ungumntfwana kaNkulunkulu uyawadzinga lamandla amoya lwengcwele. Uyadzinga ukuthi uhlonyiswe ngomoya lwengcwele. Moya lwengcwele nguye lokhona kusendisa tintfo taNkulunkulu. Usendisa umsebenzi waNkulunkulu usendiswa ngumoya lwengcwele. Uma wenda ngemandla akho, uma wenda ngokukhona kwakho, uhamba ukhathale endleleni. Uhamba ushayise endleleni ngokuthi wenda ngemandla akho. Awuwendi ngalamandla labuya etulo, emandla labuya kukhaya ezulwini, emandla amoya lwengcwele. Ngoba singibazalwane siyawudzinga lawo mandla kulo mnyaka, siyawudzinga lawo mandla kuleli nyanga, siyawudzinga lawo mandla kuleli langa lanamuhla. Udzinga emandla amoya lwengcwele. Because kunetihibe lotawufisana nato, tohlangabetana nato endleleni, leti tawudzinga ukuthi ukhiphe lokungekhatsi kuwe.
Lokhu ngumoya loyingcwele, kumoya waNkulunkulu. So, njengemntwana waNkulunkulu iba ngilogcwalisiwe ngemandla amoya engcwele. Ungabi ngilo half full, ungabi ngilo kota full, but ube ngilogcwele ngemandla amoya loyingcwele. Ukuthi noma ngabe kufika siphi isimo empilweni yakho, ukwati ukufeyisana naso. Nje ukhumbule ukuthi uJosefa ngale kuGenesis chapter 39, naye wahlangabetana nema-test la-serious asesengumusha, avalelwe endlini ngemfati wenkosi yakhe. Wathi ambiti athi buya silale Josefa. Josefa wabaleka ngoba Josefa bekagcwele ngomoya lwengcwele, bekangekho half, bekangekho kota full, but bekagcwele ngomoya lwengcwele, wabaleka Josefa. So nami ngithi gcwaliswa ngemandla amoya lwengcwele. Leli vangeli leli alisile bantu labete emoya lwengcwele. Uhamba ukhathala, uhamba uphuma endleleni ngokuthi umoya lwengcwele akekho kuwe. Awugcwaliswa ngemandla amoya lengcwele. Lithi livi laNkulunkulu uma ufundza ngale Hosiya, kungabi ngetikhwepe, kungabi ngemandla ami, kodvwa kube ngemandla amoya lengcwele, kube ngumoya wasimakatse. That is Hosiya 4 verse 6. Kungabi ngetikhwepe, which means singasebenzisi emandla ethu ebuKrestweni, singasebenzisi lwati lwethu ebuKrestweni, kodvwa sisebenzise emandla lavela kumoya lwengcwele. The Spirit of God is a spirit of wisdom. Niketa kuhlakanipha, sinikete emasu okwenta tintfo tenteke. That is the Spirit of God. Then, who is the Holy Spirit, if you may ask? Ngubani lo moya lwengcwele longimdzinga kangaka? Okay, then let's go to the book of John, chapter 14. Funza 2 more verses, but let's start chapter 14, verse 15. John the Baptist. Lifunze ngale ndlela. If you love me and keep my commandments, I will pray to the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. So, we are told la ukuthi uma sigcina imiyalo, uma semthanza uJesu sigcina imiyalo yakhe, yena uyakuthandaza kuNkulunkulu Babe losezulwini, bese asehlisele umsiti lotohlala nathi lokungunaphakatse, the Spirit of truth, which is the Holy Spirit. Ngamanye amagama, umoya lwengcwele ungumsiti wethu. So uyasisita ebuthakathakeni bethu umoya lwengcwele. Uyasisita ngisho sithandaza umoya lwengcwele. Usisita ngisho sihlabelela umoya lwengcwele. Sifakaza sishumayela nguye losisitako. Nguye lokhona kuconvicta inhlitiyo yemuntu ukuthi imukele Jesu umoya lwengcwele. He is our helper, umoya lwengcwele. When you read verse 25, the same chapter, these things I have spoken to you while being present with you. Verse 26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So now we are told the Holy Spirit is the helper. You do need a helper, which is the Holy Spirit. Whom is the Holy Spirit? So kufuna simthandazele umoya lwengcwele usayihlele etimpilweni tethu, asibhabhatise, asigcobe umoya lwengcwele, sibe ngilabagcotshwe umoya lwengcwele. It's good that they ordain you esontweni, siyabonga, but you also need to be ordained anointed by the Holy Spirit. If you remember Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created heaven and the earth was formless, meaning it was shapeless. It was just an earth without a shape. As we all know today that the earth is
it's a sphere uround umhlaba. So, but before kuba ne-shape, let's see, the Spirit of God was hovering on the surface of the earth. And then God began to say, let there be light, let there be trees, let there be this, let there be that. So God began to speak after the Holy Spirit was hovering on the surface of the earth. May this Holy Spirit hover in your life. May the Holy Spirit hover in your Christian life. Whatever that you going through, that you do, I speak that the Holy Spirit may it hover. Request and ask the Holy Spirit to anoint you, to baptize you. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. I thank you for borrowing me your ears namhlanje. Nasithandaze-ke manje sesivala. Baba wethu losekhaya ezulwini, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, lithi livi lakho singamtsabukisi moya lwengcwele. Baba lonamandla wonke, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyavuma singebantwana bakho ukuthi sihambe samtsabukisa endleleni. Sangayendi insandvo yakhe umoya lwengcwele, sangendi loku umoya lwengcwele athi sikwende. Asisamuva noma sihamba baba lonamandla wonke, ngegama likaJesu siyarepenta, siyaxolisa, sicela insethelelo kuwe moya lwengcwele ukuthi sikujabhisile endleleni. Siyabuyela kuwe, sigcobe namhlanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Singogcotshwa nguwe namhlanje ngegama likaJesu Kristu. Moya lwengcwele yehlela kisi namhlanje, usiphe amandla, emandla okufeyisana natonke timo, ama-challenges lasihlangabetana nawo endleleni, emandla okufakaza ngelivu lakho kuphi nakuphi, public transport, public places, everywhere that we go, Lord. Sibe nesibinzi, sibe nemandla okufakaza ngelivu lakho, sibe nemandla okushumayela ngelivu lakho, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha lo inkosi, itolo lomhlana longunaphakade. Amen.